ha re rapele modimo ntate, modimo mora, modimo moya o halalelang ntate wa rona ka lebaka la morena wa rona Jesu Kriste. Modimo o re tsibileng le pele re phaphama borokong, modimo o re tsusitseng, modimo o bileng karolo ya ho kgutsa ha mmele le ho thola ha ona nakong eo moya le nama di arohaneng ka lebaka la boroko ya ba o nka taolo ya bobedi ba tsona. Re tla dula tlasa modimo wa lentswe la hao, tloho modimo tsamaye le rona o re etelle pele. Mme ke nakong ena moo le rona re ipapisang le mantswe a mopesa le mehare ho modimo nka hlolele nkemele o setjhaba se senang mohau. Mpoloke o motho ya leshano ya kgopo ka lebaka la hobane modimo qhoboshiane ya rona seke wa re lahla. Re tsamaelang ka dillo tlasa botumo ba sera o ntse o le teng. Re romelle lesedi la hao le nnete ya hao hoseng hona di tle di re tsamaise di re ise thabeng e kgethehileng ya hao le meahong ya hao. Re tle re finyelle le tereng ya modimo ho modimo o re o thabelang ka hlesemoloho, re o binele ka harepa modimo wa rona. Moya wa ka o hlorelang o nyarohetseng ka hare ho nna, o itshepele modimo, ke sa tla o roka ke mmoloki wa ka le modimo wa ka. Re leboha ha o ile wa re baballa, mme o re fa monyetla jwale ho dula le ho utlwa lentswe la hao. Bula dipelo tsa rona, lentswe la hao le tle le ahe ka hare ho tsona, mme le phethe mosebetsi wa lona. Le ha le tswa ka dipounama, le tswa mahalapeng a motho, empa qetellong lentswe ke la hao. Ha le fumane tlhonolofatso yohle, ntate e tswang ho wena. Bua le rona morena mohlanka wa hao mametse. Re tshwarelele hore leballa ditshito tsa rona, mme re rute ka mehla ho leballa ba re entseng hampe. Tsena ra di kopa ho phamisa le ho tlotlisa lebitso la hao. Re bo ba tlasa lona ka boikokobetso. Lebitsong la ntate la moralla moya o halallang. Amen. Lentsweng la modimo le sa etseng diphoso, modimo o beile ditaba tsa ona lengolong la Baefese kgaolo ke ya 4, mme re bala ho tloha ka temana 25 re emisa 32. Ephesians chapter 4 from verse 25 to 32. Ka baka leo le ke le tele leshano, mme e mong le e mong a bolele nnete ho wa habo, hobane re ditho ba bang tsa ba bang. Ekare ha le halefa, le seke la etsa sebe, letsatsi le seke la phirimela bohale ba lona, mme le seke la nea diabolosi sebaka. Ya neng a utswa a seke a hlola a utswa, a mpe a inele ho sebetsa dintho tse molemo ka matsoho a hae. A tle a tsebe ho nea ya hlokang polelo e dihlong le ha e le nngwe, e seke ya tswa melomong ya lona, empa ho tswe e ntle e lokelang kgahiso, e tle e hlahisetse ba e utlwang molemo. Le seke la swabisa moya o halalelang wa modimo, o le o tshwaetsweng letsatsi la tupollo ke ona. Tse bohloko tsohle le bohale le ho itshena le komang le ho seba le lonya lohle di falatswe ho lona. Le rekolohelane, le hauhelane, le tshwarelane jwalo ka ha modimo lona o le tshwaretse ka Jesu Kriste. Lena ke lentswe la modimo, e se ka modimo e yona fela o ka le hlonolofatsa mme la dula le ho aha ho rona
bao a ba fileng sebaka sa ho le utlwa le letsatsing la kajeno. Ntumelle power in the truth. Ho tloha ka nako eo Satane a neng a batla lefatshe le mo amohele, e le ya ka hodimo ho modimo, ebile mo mohlodi wa leshano le lwantshanang le nnete di qalang teng. Ketseletso ile a tswalwa, ya hlahlangwa ke kgeloso. Bibele e bua ka makgetlonyana a mangata ka taba tsa leshano le ho kgeloswa ho feta dintho tse ding. Leshano le heletsa maphelo, leshano le arohanya setjhaba, leshano le kopanya dikereke ka lebaka la diketseletso. Manyalo a mangata a thubehile ka lebaka la ho kenellwa ke leshano le ho se tshepahale. Batho ba bangata ba lahletswe ke mesebetsi ya bona ka lebaka la ketelo ya leshano le patlelong la mosebetsi. Dikgwebo tse ngata le borakgwebo le bomakgwebo ba bangata ba hileditswe le ho putlama ka lebaka la manyofonyofo a bakilweng ke leshano. Hantlentle nnete ikamahanya le se nepahetseng. Leshano lona le bapile ka hohle le se fosahetseng. Ho na le mabaka a ka bang mahlano ao ke ratang re a hlwae, ao batho ba buang leshano ka baka la ona. Lebaka la pele ke motho ya batlang ho itshireletsa e le ho qoba ho utlwa bohloko le hore a tlohe moo a iketlileng teng. Lebaka la bobedi ke motho ya iphamisang, ya iponang e le hore o bonahale e le yena ya lokileng ho feta batho ba bang lefatsheng. Lebaka la boraro ke motho ya ipatlelang tsa hae, ya ipatlelang seo a sa se sebeletsang, mme o sebedisa leshano hore a itshireletse in the comfort zone ya batlang ho iphumana le ho yona. Ya bone ke ho bakisa ha motho a re ke etsa sena ho makisa, o sebedisa leshano e le hore a utlwise motho e mong bohloko. Sa bohlano ke motho ya lokileng, ya ikokobeditseng, ya boulellang ho utlwisa motho e mong bohloko, mme ka lebaka la sena a iphumane a tshwarehile ka hara tepo ena ya ho batla hore a bue leshano ho sireletsa fela motho ya mo ratang. Satane ke mookamedi wa thetso, mme leshano le lokolohile. Leshano o fumana le ba leholohadi le haswang ke motho ena, ke lena la hore re ka phela ntle le boteng ba Modimo ka hara maphelo a rona. Sena e mobe o silekile ka makgetlo. Maikemisetso a emobe ke ho iphumanela tsietso ka hohle ka moo a ka kgonang ka teng. Sena re se bona ka moo a ingwakelang le ho hohela bolatedi hara ba etsang hantle, ka hore a dule a ba bolella hore ba etse bobe. Ha re bua nnete, ha re phela nnete, e ba ho phamiswa Modimo, mme Satane o hatikelwa ka maoto tlasa dieta tsa rona.
kgahlanong le ka moo hangata karolwana ena eo re e badileng e eng e hlalose ka teng taelo mona sore re ka bua leshano empa e le hore ka lebaka la hobane re ntjhafaditswe ka ho Kreste re lokela ho tlohella ho thetsa mme re pheelle nnete ka nako tsohle. Nnete e tswalwa ke bophelo bo hlabollotsweng. Ha Paulosi a bua ka ho bua nnete, ha se a kalo hore re bua nnete le hoja ho bua nnete e le se kgothaletswang, empa mehopolo ya Paulosi e ne e namme ho feta moo. Nnete eo Paulosi a e kgothaletsang mona ke nnete ya Modimo e mong le e mong ka nako tsohle. Ho molemo haholo ho se bue leshano ka dintho, maikutlo le diketsahalo. Seo re ka se etsang ke ho bua nnete ya Modimo e sa tshwaneng le nnete ya motho. Motheo wa nnete ke hore re ditho tsa mmele, mme ditho tsa mmele di lokela ho bua se tshwanang, se tsamaelanang, se lokileng, se phedisang. Tshenyeho e kgolo haholo e bakwang ke leshano, empa ho na le matla a maholo hodima ho bua le ho phela nnete. Nnete ena ya Modimo, mohlodi wa yona ke lentswe la ona fela. Ha re bua ka ho bua nnete le ho e phela, e ba re bua re ipapisitse le seo lentswe la Modimo le leng sona. Ka mantswe a mang re ke ke ra arohanya lentswe la Modimo le nnete. Ke ka hoo ha re bala ka mehla re reng lentswe la Modimo ha le fose, ha le thetse, ha le lahlehisi, le ha dijo di ka bola lentswe la Modimo lona ha le bole. Nnete ya sireletsa, ya re thusa ho hlasela le ho sireletsa rona kgahlanong le sera se re hlaselang ka mantswe. Ke ka hoo moapostola Paulos a re kgothaletsang hore ha re lwana le sera re lokela ho apara dihlomo tsa moya, mme e nngwe ya dikarolwana tsa diaparo tsena tsa moya ke lebanta lena la nnete. Nnete e roba sera matla, nnete e kokobetsa bohale ba sera, ebile nnete e roba sera manyonyolotso le a Satane a ka tla ka leshano hore etseletsa. Eba nnete e fetoha mosireletsi wa rona wa sebele. Ha ya pele moapostola Paulos o bua ka sabole kapa lerumo la moya e leng lentswe la Modimo. Nakong eo Jesu a iphumanang a le felleng ka hara diteko tsa mobe, o sebedisa lentswe la Modimo kgahlanong le diteko tsena. Ha phekgang ha itshenyetse nako ka Satane le di-argumente tsa hae, empa o qotsa lentswe la Modimo o re hobane ho ngodilwe hothwe. Ha re thefulehile maikutlo, ha re ferekane, ha re rerekela, e ba re hloka lentswe la Modimo ho re emela kgahlanong le sera se leshano. Ha Satane a re hlasela ka mehopolo e re qosang, a re bolella ka moo Modimo o sa re rateng ka teng, le hore o a re kgesa, e ba re hloka lentswe la Modimo to back us up, ho re bolella nnete yohle eo re e hlokang, eo re batlang ho e utlwa maemong a tlhaselo ao re leng hona. Ke lona lentswe lena le re hopotsang kgafetsa hore ha o diqoso tse ka emang, tse ka manehwang, tse ka re senyang, tse ka re diang, ha Jesu a le lehlakoreng la rona, ebile re hloka ho hopotswa ka jeno hore ha o letho se ka re arohanyang le lerato la Modimo leo Jesu Kriste. Ha re se ke ra phakisa ho lebala momamedi wa tshebeletso tshepiso yona ya hore o keke wa re tlohela, o keke wa re lebala, o keke wa re lesella leshano lefe kapa lefe le ntseng le kokottuwa bakeng sa bophelo ba hao ke
e mobe le wa o tlelang ka lona le keke la o sisinya le keke la o dia o tla le kopa ka lebaka fela la nnete e ka lehlakoreng la hao. Ha re phela ha re bua nnete ya lentswe la Modimo e ba se rona fela re unang molemo empa le bohle ba re potapotileng. Ha o ka dula bophelong mona o ipokelleditse ka batho ba hlokang nnete e ba ba tla kopanya le ho duba bophelo ba hao, empa motho ya ikapesitseng ka batho ba tsebang ho bua nnete, ho phela nnete, e ba le ha na le leshano o fumana kgalemelo ya nnete ho tswa ho bona. Ho na le batho momedi wa tshebeletso ba buang leshano ho fihlela a be a tloela drakena leshano ka hara mmele wa hae, ho fihlela a be a ithetsa ha bua ntho a be a lebale hore maobane o thetsitse ka yona a boela e phethe ka jeno. Professional liars. Nnete ya re hlwekisa, matla nnete a bile a dutse o hlwekeng ha yona. Kaofela re nwa metsi empa e re ke o bolelle ka jeno lena ha se metsi kaofela a hlwekileng. Kaofela re nahana re bua dinnete empa nnete tsohle ha se tse hlwekileng. Re nwa metsi ha se metsi kaofela a phedisang. Re bua nnete empa ha se dinnete kaofela tse re phedisang. Re kga metsi empa re a kga hohle ha se didiba tsohle tse fupereng metsi a phedisang. Re bua nnete yohle empa ha se didiba tsohle tse kgathollang le ho nyerolla metsi a rona. Re bua nnete yohle ha se mehlodi yohle eo re yang ho yona e tla re fa metsi a sebele, empa metsi a sebele mohlodi wa nnete ke Jesu le lentswe la Modimo fela. Ha re na le menahano e ditshila e ba e latelwa ke diketso tse ditshila. Ke ka hoo Paulos a kgothaletsang phutheho ya Roma ho hlaboloha ka ho ntjhafatsa mehopolo ya bona ka lentswe la Modimo. Ke ntjhafatso ena e tla ba lokolla bokgobeng le kgahlamelo tsa moya o mobe wa lefatshe lena leo ba leng ka hara lona. Jesu wa re rapella ka molomo wa moefangedi Johanne kgaolong ya 17 temana ya 17 o ba halaletse ka nnete ya hao, lentswe la hao ke nnete. Ka morao Paulos o lekanya mosebetsi wa Jesu ka hara maphelo a rona wa monna ho mosadi wa hae. Lengolong la 5 la Baefese temana 2:7 ho isa 20 temana 2:5 ho isa 27. Lona banna ratang basadi ba lona jalo ka Kriste le ena ratile kereke, mme a itelletse lefu ka baka la yona hore e tle halaletswe. Ha se ntlafaditse ka tlatsuo ya metsi ka lentswe la hae, a tle a ikemisetse yona pela hae e le kereke e kganyang, e senang lethebo le lesika le hae le letho e jwalo ka tseo, empe e be halalelang e senang sekoti. Ena ke karolo yo Jesu a e bapalang ho hlwekisa kereke ya hae ka hore ruta lentswe la Modimo. Empa potso yeo ke ratang hore ko botse yona ke hore na re a le utlwa lentswe lena. Nnete ena ya Modimo e tswang lentsweng la hae ke yona e lokelang hore hlwekisa ditshila tsa leshano le re lahlehisang ka lebaka la sena. Nnete ya lokolla. Truth will set you free. Moefangedi Johanne kgaolong ya 8 temana 31 o re ya ba Jesu o re ho ba Juda ba dumetseng ho yena e kare ha le tisetsa lentswe la ka le tla ba barutwa ba ka ka nnete, le tla tseba nnete mme nnete e tla le lokolla.
Ka mantswe a mang ba lokela ho qala ka ho dumela pele. That's the starting point. The truth and the truth, the whole truth. Me ba dumelle lentswe la hae, me ba tisetsang ba dumela lentsweng. Ke bao Jesu a ikgethelang bona hore be barutiwa ba hae ba nnete. Ha re tisetsa ho utlwa dinnete tsa lentswe la Modimo, e ba tsebo ya rona ya nnete ya hae ya iketseha. Mme ke tsebo ena e tibileng ya nnete ya lentswe la Modimo e tla re lokolla. Leshano le ka o etsa lekgoba, empa nnete e re lokollang kgolehong ena ya leshano ke nnete. Motho ya phelang ka leshano ha lokoloha kgafetsa o lokela ho tla ka maano a ka itshwasollang ka hona. O bolella batho sena le sane bothata momamedi wa tshebeletso ka leshano le fellwa ke mokoka, empa leshano le fuwa matla ke leshano le leng. Ke ka ho ya buang leshano hangwe a iphumanang a fetoha maleshano kapa ra leshano ya feteletseng e le ho phedisa leshano la hae. Bona ke bokgoba bo maleshano le bona leshano ba phelang ka hara lona. Hohle mo a yang teng o lokela ho dula hetla ka morao, o tshoa difohle ka mora ho bolella motho e mong ka mohala hore o sebakeng sa itseng o iphumana a lokela ho atla ka maano a leshano le leng hape, hore leshano lena la hae le tswele pele, hore sena seo a batlang hore batho ba dumele ho sona e be pale e tswelang pele ya bophelo ba hae ba leshano. Lengolong la bobedi la Timothea, kgaolo ya bobedi temana 24, mohlanka wa morena ha tshwanela ho lwana, empa e ka kgona a be mosa ho bohle, a tsebe ho ruta, a be le mamello, a rute bahanyetsi ka bonolo. Mohlomong Modimo a ka ba fa hore ba bake, ba tsebe nnete, ba hlaphohela, mme ba phonyohe lerabeng la diabolosi ya ba tshwasitseng hore ba etse thapo ya hae. Hore motho a bue nnete, o lokela ho fumana sena pelong ya hae. Ena ke peo ya nnete e tla mela ka hare ho yena. Ha re ithuisa ka lentswe la Modimo, e ba re hlakola le ho hlokisa le hola la leshano sebaka mobung wa rona wa bophelo. Nnete ya hodisa. Ha re bua nnete, dikamano tsa rona tsa lerato e ba mmele wa hodiswa ka hara dikamano tsena. Nnete e buang ka lerato ya phedisa, empa nnete e buang ka boikgomoso, ka boiphetetso, ho batla ho bona, ho inahanela ha ona mo e risang teng. Ha re bua nnete ka lerato, ho ba bang e ba re hodiswa meeng ya rona. Le Petrose o re kgothaletsa hore re lapele lentswe la Modimo, e le hore re tle re hodiswe ke lona. Jwalo ka ngwana ya lapelang letswele la rona, re lokela ho lwanela lentswe la Modimo, re be re bine jwalo ka seroki se itseng. Lentswe la hao morena ke sejo se tshwanelang bana ba banyenyane ho ba hodisa moyeng. O re ke rata lona fela, ho hodiswa ke lona le ntshidisang, ke lona le mphidisang. Hobane ka nnete ya lona re a hodiswa, re a hodiswa. Lengolong la pele la Petrose kgaolo ya bobedi temana ya pele, o re ka baka leo lahlang bobe bohle le maano ohle, le boikaketsi le mohono le diketseletso tsohle, jwalo ka masea a sa tswa hlaha, lakatsang lebese le hlwekileng la lentswe la Modimo, e le hore le lona le tle le hodisetswe pholong, ha fela le latswitse molemo wa morena. Hangata tlala ena e sitiswa ke ho kula kapa ke tshwaetso. Ke ka ho Petrose
a re kgothaletsang ho qoba tshwaetso ya sebe le bobe e le hore tlala ya lentswe la Modimo e tsebe ho nka sebaka, e le hore re phele hantle, re tsebe ho hodiswa. Na moya wa hao o hloka ho ntjhafatswa? Na o hloka ho hlalefiswa ke matla a lentswe la Modimo? Na o hloka thabo ho kgutlela bophelong ba hao? O batla ho phela bophelo bo hlwekileng? Na o batla ho qoba difi tsa mamena a sera? O hloka ho putswa ka lentswe la Modimo le tletseng nnete, nnete fela. Ebe Paulosi o boelang ha re phele ka nnete. E mong e mong boikarabelo ba rona ke bofeng? E mong e mong nnete ha e busa bophelong e ba o tla fetoha le ha o ne o le motho ya mobe. Sena re se bona ha re arolelana ka dinnete tsa ka moo Modimo o fetotseng maphelo a rona. Bebele e re bolella ka mekgwa e mengata eo ka yona re ka arolelanang dinnete tsa bophelo, empa ke ka bo madimabe hore ha re lokela ho sebedisana ha mmoho le ho sebedisa mekgwa ena, re ka mpa ra utlwisana bohloko ka ho bolellana leshano. Ha re lokela ho thoba maikutlo a bao re ba ratang ka nnete, re ba rohaka ka leshano leo re batlang ba le amohele le nnete. Sena Paulosi o re totobaletsa sona ka makgetlo moo re badileng teng. Tumelle ho hopotsa seo a se buileng temaneng ya 29, polelo e dihlong, le ha e le nngwe se ke ya tswa melomong ya lona, empa ho tswe nnete, ho tswe tse ntle e lokelang kgaiso e tle hlaisetse ba e utlwang molemo. Lentswe lena dihlong le ka boela le hlaloswa e le ho senang molemo, ho bodileng, se sebe kapa se selehileng. Ha o mamela ha ba Kriste ba bua, e ba o tla elellwa hore ha ba le kantle ho meaho ya kereke ho na le tse ngata tse mpe tseo ba di buang ka melomo ya bona, haholo ka ba Kriste ba bang. Le haeba maemo a mang e se a sebe, empa potso eo o ipotsang yona ke hore molemo le boleng di teng ho tseo ba di buang. Modumedi e mong e mong ka mora mokokotlo wa ba bang. Ke hangata diprofesia re hopotsa hore matla leleme la motho, leleme ka mantswe a lona le fupere tjhefu ya lefu, ebile le na le matla a ka phedisang. Ka lona re ka phedisa, ebile ka lona re ka bolaya. Mantsweng a motho a itseng dithupa le majwe di ka utlwisa masapo a ka bohloko, empa mantswe a ka a ke a nkutlwisa bohloko. O ne a sa tsebe seo a se buang. Mantswe haholo ha fupere leshano ka hare ho ona, a ka o bolaya o phela. Mantswe a tswang molomong wa motho ya leshano o utlwisa bohloko, haholo ha e le motho eo mo ratang, a mmonya thabo le matla wa ya thetswang. Mme Paulosi o re re sebedise mantswe a nnete, lentswe la Modimo, hore kgothatsa ha re nyahamisitswe ke leshano, hore aha ha re heleditswe moyeng ka leshano, hore matlafatsa ha leshano le re qetile matla. Re le batho re hloka mantswe letsatsi le leng le le leng a tla re emisa, a tla re kgorisa, a tla re kgothatsa. Ke ka hoo re lokelang ho bua nnete e mong e mong. Nnete ha se tsela e lebileng nqa e le nngwe, empa nnete ke tsela e le nngwe e lebileng mahlakoreng a mabedi. Bobedi batho ba ka hara dikamano ba tsebanang ba lokela ho tshepahala hore ba bolellane nnete. O keke wa arabela nnete yeo e bolellwang ka leshano, ebile o thata ho arabela leshano leo le bolellwang ka nnete, hobane bobedi ba tsona ha di tshwane. Ha se ntho e le nngwe, mesebetsi ya tsona e fapane, tatso ya tsona ha e tshwane. Ke lentswe la Modimo, lentswe la Modimo fela. Mo ke ha re le ho Jesu, re bamba Jesu, re tla tseba phapang pakeng tsa nnete le leshano. Haeba o ne o sa lemohe ho tloha ka jeno, a ko nke motsotsola wa tshebeletso ena ho lemoha tshenyeho, bohloko, maswabi le dihlong tseo se buang ka molomo wa hao.
mme o tseba hore ha se nnete se di tlisa maphelong kapa bophelong ba batho bao o reng wa barata. Kreste maobane, Kreste kajeno, Kreste ka hosane, ha e dule le morena. Amen. Abuti ba monwana le bohlale le ba tsebo ya Modimo, dikahlolo tsa ona ha di hlalohangwe hakakang, hobane ke mang ya tsebileng kgopolo ya morena, kapa ke mang ya bileng moeletsi wa hae, kapa ke mang ya mo fileng pele. Ho tle ho busetswe ho yena hobane ntho tsohle di tswa ho yena, di eme ka yena mme di etsetswa yena, ho yena e be kganya ka ho sa feleng. Amohau wa morena Jesu Kriste, lerato la Modimo le kopano ya moya o halalelang di be le lona bohle ho fihlela Kriste a tla.